Assalamu alaikum, Şərq Türkistanlıq əziz qarindaşlar, ekran aldıq əziz görülmələr. Kıravatmanlar Dünya Avrupa Diyet Televiziyasının Naqmaydan programması 9. ayının 10. günü başlanğan bu Xalqara Uyğur Sot Kollegiyasındaki ikinci qatımlıq sotu mana bugün 3. günü qadam qoydu ve 3. günü yerim günlük kısmı tügedi. Hazır düştük demelişkiz çıktı. Bugün 3 cesur lager şahidimiz, yani Qazaqstandan kelgan zor japalar bilan, mushaqqatlar bilan kelgan 3 lager şahidimizning 2 nafari baya ko'rdinglar aziz qarindoshlar. Merdanlık bilen, cesurluk bilen ekranga çıkıp, guvalık verdi. Ben bu qarindoshlarimizni sizlarga yana bir qayta tanıştırıp ötey. Tuncu olup bugün guvalık vergen lager şahidimiz Baktali Nur efendim. Tuncu olup guvalık verdi. Onundakin Yerbakt Otarbay efendim. Hazır bana guvalık verdi. Sizler şahit oldunlar. Nayet medanlık bilen. Onundakin 3. bizden lager şahidimiz. Yani Altay'dan Oryenbek Kösübek. Bana bu inimiz bu birazdan keyin tushdan keyingi qismda guvohlik berdi. Yana bu qatam Londonga bevosita kelib guvohlik bergan 3 lager shahidimiz. Mana bu 3 nafar bizningki jasur qozoq lager shahidlarimiz. Masalan bu yerda Yerbaxt efendim 6 aydan o'zi onundaki Baktali Nur efendim bay birinci olup tuncu olup guvohlik bergan Baktali efendim ilininki Çapçal'dan hakikaten tesirlendik sizlerimi anıldınlar. Tesirlik, cesurluk bilen, medanlık bilen guvalık verdi. Bulamı şu Angliyaga, London'a kelişimi Kazakistan'dan asan bulmadı. Zor, capa, muşakkatler bilen geldi aziz qarindoshlar. Hazır biz bu qarindoshlarımızdan yürek sözlerini, təsiratlarını sizler bilen ortaklaşa bularını vakitlik muşu sot ötküzülüvatkan yani Churchill House Sarayı. Bu stüdyomuzu teklif kıldık. Hürmetlik Baktali efendim siz tuncu olup guvohlik verdiniz. Mesela hazırki Xitoy sizning sotildi nağa kaldı. Sizning soludi, sizning udi, qiynirdi, haqorat qildi bay dediniz sotda, cesurluk bilen. Siz hazır mana tunji qatim Xitoyning ustidan Xitoyni sotlayotgan bir sotda siz Xitoyning ustidan shikoyat qilish, arz qilish purstiga ega oldingiz. Siz hozir qanday bir tuyg'uda, qanday bir hissiyatda shu guvohlikni berib bo'lgandan keyin masala? Men qattiq quvonchdaman. O'ta o'sha yerga kelib, o'sha xalqarалық Uyg'ur sotuna qatnashganligim uchun Qozoq atidan o'ta quvonchdaman. Sizlarga rahmat. Men o'sha sotga qatnasam deb kecha tuni uxtayman deb taң atqancha uxtayamadim. Nega? O'sha so'zlar chiqqandan beri түсіме осы Шығыс Түркістандағы бауырлас Уйғыр, Қазақ бауырларын таң атқанша түсіме кіріп ұйықтай алмай шықтым. Сол үшін осы ерге келіп Қазақ атынан осы Уйғыр бауырластарымыздың сотына қатты қуаныштамын. Осы әңгімелерімді ішімдегі дертімді шығарып алғанға өте қуаныштамын. Рахмет сіздерге. Рахмет, hürmetlik Baktali efendim. Hakikaten bayı Baktali efendim bilen sotu guvohlik berip bo'lgandan keyin zalda biraz qisqa paranglish imkoniyatimiz bo'ldi Baktali efendim bilen. O'zimi dedi, men shu lager chiqqandan keyin uxlayamdan bo'lib, akşam kecha uxlayamdan faqat 2 soat qoldim dedi. Chunki shu lagerdagi meningki Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa yerlik mening qarindoshlarim, Şərq Türkistanlıq qarindoshlarımning tatgan jafolari, qiyin qistablar, uchragan haqoratlar ko'z oldimga kelib, zada uyqum kelmedi dedi. Mana hozir bu shu sotda guvohlik bergandan keyin ishning bir rahat bo'lganligini bu yerda bir deb o'tgan bo'ldi. Hurmatli Baktali Nur efendim, rahmat, tabriklayman sizni. Haqiqatan nihoyatda keskin bir shaklda guvohlik berdi. Bo'lib bu yerdagi bugungi sotdagi larga ta'sir qilgani sizningki, mana shu Xitoyninki bayı söhbetlerdim, özra akşam söhbetlerdim dedik. Vurup öttürüversin meyildi, qilgan haqorati qachidimi dediniz. Mesela bu haqda siz mesela qanday haqorat? Bizde so az ulltlarda so sender ayvansыңдар, сыңку деп боқтағандары, сендер мәңгі көретін күндерің осы. Сендер әргіз бас көтере алмайсыңдар. Осы бұдан кейін көретін күндерің осы деп боқтағандары менің өте аянышты. Менің басқа жеріме ұрып өлтіріп еткен болса разы едім. Сол сөздерге мен қатты ішімнен тебіренем. Соны ойласам, ұйықтайғым келмейді. Әлемге шейін мен осы сөзді айтып алғаныма, осы жерде осы сотта айтып алғаныма қатты қуаныштамын. Осы
Кытайга каршы бир ауыз болсо да сөзүмдү айтып алдым, пикиримди. Рахмет сиздерге. Рахмет Бактали Нур әпәндем. Рахмет үзе деп өттім әзіз қырындашта Шарқ Түркістанныңки Или vilayetинки Чапчал найсын үзе Шарқ Түркістанлық қызақ қырындышымыз. Яны бір жасыр лагер шайтымыз бая гуалық бәді. Бана енімізді отырды. Ербақыт Отарабай әпәндем. Үзімі гуалық бәді. Хош, Ербақыт әпәндем, сіз бүгін түштен бұрын қысымында соттың кен ақырғы гуачы болдыңыз. Ben okşaş şu sualını sormakçı, Baktali efendimden sorgan. Bana hazır sottu guvalıqını berip boldunuz, hazır qanday bir toyğuda? Hazır bak özüm endi sonday жеңил сезилип жатырмын да. Өткөнү мен Кытайдын маған жасаган сончалықты зулум әрекеттерин бүтүн дүйнөгө айтып өзүм жеткизгениме. Енді бұдан кейін тағы да сот болса, тағы да қатынасы осылардың және де ашкерлеп содардың барына қатынасуына мен әркез дайынмын. Сол үшін осы жолға Дүния Уйғур соты осы сіздердің бізді бір осындай бір орай беріп осы жерге қатынастырғандарыңа антайын рахмет айтамыз. Рахмет. Мәсәлән, hürmetlik біздіңки чөчек қарындышымыз Оренбек Көксібек bu da hazır ішкі ойлан, ішкі лагер шайды, ішкі достыңыз, тағдырдышыңыз hazır guvalık berip boldu. Biraz rahat tilde Hanımızın, işkanımızın bir boşluğu aldık, aşağı karındaşlarımızın derdini bir anlatı aldık dedi. Siz hazır guvalık verirsiniz mesela, üçten kenki sottu da, biraz dinkin, tuncu olup. Siz, qanday bir hissiyat, biraz ciddilik var mı sizde? Ciddilik бар. Өзімнің осында келгеніме рахмет айтамын. Бірінші Аллаға, екінші осындағы ұйғыр халқына, халықаралық құқығына, осы сот ашып отқан ағаларымызға Алла разы болсын деп айтамын. Одан кейін менің осында келудегі мақсатым ол жақта болған оқиғаны, басымнан өткен оқиғаны түгел айтуға, сұхбат беруге келдім. Шындықты айтуға жасырмай. Енді мен Қазақстанға қайтам, қайтып барғаннан кейін менің өмірім бір Алланың қолында деп білемін. Енді ол жаққа барып соттап жібере ме, жоқ әлде атып тастай ма, жоқ әлде пышақтап кете ме, жоқ әлде жоқ қылып жібере ме, бұның бәрі бір Алланың қолында. Бірақ та өзім басымнан өткен оқиғамды тек қана шындығын айтамын. Соттаса соттасын, мен бәріне дайынмын. Енді мен өлсем де артында қазағым өлмесін. Менің армандағы мақсатым осы. Сіздерге көптен көп рахмет. Rahmet, hürmetli Oryanbek efendim, Üstülük Hamisi Oryanbek, Kösbek bayımda büttüm, bizdenki çöçek kardeşimiz ama küçük biraz, bula kırganda biraz küçük atanız bilen bile 80 yıllarda Kazakistan'a çıkıp yerleşken bayımı iki kardeşimdenki guvalıqını alınala, biraz dinkin Oryanbek efendimdenki mi guvalıqıga şahit polisler aziz kırındaşta. Hem biz hazırkını bu qarındaşlarımız Qazaqistan'da halktaki bütün Qazaq, Uyghur ve başka Şarkı Türkistanlık qarındaşlarımız bularning muvaffaqiyati üçün dua qilib atıdı. Bularga güzel tilaklarni bilayotgan qarındaşlarımız var. Biz hozir bir Qazaqistanga ulinib baqayli. Masalan, Qazaqistan masalan aziz qarindoshlar bilasizlar, bu Olmaotadagi Xitoy konsulxonasining oldida bizningki shu lager tutqunları yıkıldı, lager kurbanları yıkıldı. 100 neçə gündən yağı toxtumay Xitay konsulxanası aldıda asası Qazaq qarindaşlarımız namoyish qilib atdı. Her gündügidek tosqunluqlığa, türlük nimelerge qaramay saqçılarning qattiq qo'pollik bilan orilishi qaramasdan davomlashtirib hozir jasurlik bilan kelib atdı. Mening ota-onam nerede, buruqti qoldirim nerede, yo'ldoshim nerede va yoki dadam nerede, onam nerede degan namoyishni qilib kelyapti ve bu namoyishga boshlamchilik qilayotgan bizningki Qazaq qarindishimiz bu yerda Baybulat efendim ba Qozog'iston Olmaotada biz Baybulat efendimga bir qini ulinib baqayli, hurmatli Baxtiyor efendim yurak so'zlarini bir anglab baqayli. Xo'sh, masalan avval qatammi bu efendim Xitoy maaşı aldığın qatam maaşı guvalık berishdi ishdan burun şahitlar shunda qattiq hujum qilganda psixologiya jihatdan ta'dis silib seni unda qilamiz, bunda qilamiz. Sayragul Saidbay bizning Qozaq qarindishimiz guvalık berishdan burun Xitoy bexatarlik tarmoqlari telefon qilib, rahatsız qilib qilgan. Ama hech qanday parvo qilmay, qo'rqmay kelib jasorat bilan bir xonim kelib sotda guvalık bergan. Masalan, sizlarga mana shunday bir besim bo'ldimi? Masalan, sizlardan bir aşında endişe ya teşviş bir narsa oldu mu? İşkinlarda. Oldu. Oldu mu? Aşında terdit besimler oldu danlar. Oldu. Aylık yılkındaki uğrap ayalımga. Sana yol düşün bir yakı ketip bir chet devletlerge barıp suhbat vermesin, sotlarga katnaşmasın.
Қытайдың тапсырып жатқан немесе екен. Мындай болған істерді ешкімге айтпасын, сендерге ақша береміз, қайтып келіңдер дегендей әңгімелерді айтты. Мәселен, сізге ме? Ярбақ әпендім, сізге машина бесін болды ма? Оқшаш. Ешкізен оқшаш. Ашы немеге неме дейміз ғой? Авазын наментік бағымыз ба? Илавақ авазын илаваған аша қылған. Ол біздің Қазақстанның Қытайның әветкен адамлары шеді. Енді ол Қазақстан бізге чықмайды, оның чатағы жоқ. Лекен шу Қазақстанға келген шу Қытайның адамлары шу қызмет ішлеп атады. Қытайның келген адамдары алақ бейвасты ашады тұрып, бейвасты ойлаңлайға бесім шілтеп, бамысын, сотқа чықмысын, сотқа чықмысын деп ма, Allah razı olsun. Mana көдіңлі әзі қырындашта Mana azı çetellerdi biz neçe mınlıgan lager şahitleri var deymiz. Bu vaktim haberimiz var. Ötkende Bahtiyar efendim Türkiye'ye bağa vaktida şu sotka guvaçlarını teklif kılış kızıp çıkış için bağa vaktida Bahtiyar efendim bilip kelgen nurgun neçe yüzlegen lager fakat Türkiye'de var. Kazakistan'da var ama neçe Kazakistan. Hazır mesela sizler bilgen sizlerge tunulgan lager şahitleri fakat 9 neferdi. Burunki Hazır mana hazır bula, yani 3 aydan qo'shildi bununla. Misal bir alayidlik var, şu Uyghur lager şahit bilen, şu Kazak qarindoshlarımızın arasında. Çünkü bulağı boğan besim bizi Uyghur lager şahitleri qargan çağda neçesi yuqori. Çünkü bulanınki abay dep ötdi, bir devlet emas, iki devletten bir neçe orundan bulağı her xil besimler şekillenip atıdı. Yani bulağı özününki bazı Kazak qarindoshlarımı düşünüşmezki tüpeyilden bulağının qıvatkan işinin xatarlığını, hatta bulağını noto'g'ri ishlar bilan shug'ullanayotganligi to'g'riliq eliqi besim qilayotganlar bor. Ya'ni Uyg'urlar o'ziniki millat tarafida yo'qotilayotganligiga shohidlik bersa, bular o'ziniki Uyg'ur qarindoshlarininki beshiga tushayotgan, ham o'zi qozoqlarning beshiga tushayotgan Xitoyning zulmiga guvohlik berishdan boshqa, shu o'zining ichidagi sirtidagi Xitoy emas, hatto Qozog'iston davlatniki besimga qarshi guvohlik beryapti. Bir kembigen asan emas, onun üstündeki bu qarindoshlarımızın hiç qaysısının hizmeti yok. Kazakistan'da bu balalar hizmet kılanmaydı, hizmet kısmı hiç kim almaydı. Çünkü guvalık verdi bular. Bularning ailesinin qanchalik nachar sharoit ekanligini biz şu balalarning o'zi bildi, başkalar bilmaydi. Biz bu balalar bilan uzun yaqin guvalık jarayonida akufkada qarindoshlar bo'lib ketdik, lekin muşular qarab turib biz o'zimizning vijdonini ham bir qatim so'roq qilib beqishimiz kerak. Ben tövende Kazakistan'daki qarindoshlar bilan bir Alışbaqay bayı Bahtiyar efendim dedi, bayıyalık Bahtali efendim dedi. Aşı lagerdeki qarindoshlarım menimki köz aldığımga kelip uykum kelmey, kecha için başında uykum kelmey uxlayamadım. Mana aşı lagerdeki menimki taqdirdoshlarımniki çekivatkan azaptır, dert elemlerini bir dünya xalqaro jamoatchilikka oldida fosh qila olganim uchun Nayte, ben fırsat buldum, rahatladım, işim nayte rahatlandı dedi. Şunu bir yerde muşundak munberlerini teşkil eden, guvatçılık buluşunu şahit buluş için özünü kaçırıp gelgen qarindoshlarımız biraz izzat atışını biliş gerek, biraz cesaret kılış gerek. Dini ölümayımız bir yerde de bir Allah'tan korkaylı, biz Allah'tan başka hiç kimden korkmayız. Kanız qalay. Bu nayte uğurluluk bir gap. Ve aleykümselam, Baybulat efendim. Kamerani? Kanız qalay. Yaxşı, nemene çıkarsınız kamerane. Kameranız açılmadı. Kamera açılmadı. Kamerayı açın. Osman istiyorsan bola mı? Assalamu alaikum. Ha çıktı. Selamun aleyküm. Osman istiyorsan bola mı? Boldu. Aleykümselam. Qandaq Baybulat efendim yaxshi tudungiz, sizni avar qildik. Rahmat, aziz qarindoshlar, bu 100 kundan buyon konsulxonasining oldida norozilik namoyishi o'tkazayotgan lager baldir yiqildir mana endi bor. Bugun bu namoyish ekan Xitoy konsuli. Hurmatli Baybulat efendim, biz hozir konsulxonasining oldidan beryapmiz. Konsulxonasining oldida Almatadagi, mene bu Almatadagi Xitoyning konsulxonasi. Siz hozir Xitoy mi hazır? Sizler? Biz hazır Xitoy konsulxonasining oldida Almatadagi konsulxonasi. Allah kuch quvvat bersin qarindoshlarımızga, hammanglarga shu fidokor shu Xitoy konsulxonasining oldida 100 kunning yog'i namoyish qilayotgan bütün qarindoshlarımizdan Allah razı olsun.
Yana bir narsa bu qarindishimiz Qozog'istondagi bexatarlik o'rinlari tarafidan 4-5 qatim tutib solangan bo'lsa-mu, hozirgacha bu qarindoshlar o'z urug' tuqqanlarining da'vosini qilishni to'xtatib boqmadi. Mana hozir ko'rdinglar 217-kuni ekan, bugun mana Xitoyninki Olmaotadagi konsulxonasining oldida namoyish o'tkazilibdi va namoyish o'tkazayotgan maydonga bog'landik. Bular ya'ni meningki bayım deb o'tgandek lager qurbonlari, yaqinlari bular, otalari tutqun qilingan, urug' tuqqanlari tutqun qilingan, oilasidan ayrilgan, mana shuning uchun shu oilamni qo'yib tuqqanlarimni qo'yib degan nimadan norozilik namoyish o'tkazdi. Xo'sh, Baybulat efendim bugun bu Londondagi xalqaro Uyg'ur sud kollegiysida bugun buni efendim uningdagi Yarbaqat qaytaydingizmi? Da'vosingiz eshitilmay жатыр. Haqida guvohlik berdi, balkim ko'rish imkonimiz bo'lmadi. Uningdagi efendim birozdan keyin guvohlik berdi. Bularninki bu guvohlik sudga kelib guvohlik berganligiga qanday qaraysiz? Biz uchun o'sha kishilarning Qozog'istondan borib London sudida qatnashuvi hozir bugun жағдай. O'sha Londonda sudni uyushtirgan guvohlik berdi sudda. Ерекше үлкен алғысымызды айтамыз. Бұл біздің Қытайдағы жазықсыз қамауда отырған туысқандарымыздың қамаудан, түрмеден, концлагерьден және үй қамаудан босап, Қазақстанға келуінде өте үлкен ықпал етеді деп сенеміз. Rahmet. Baybulat efendim, hazır mesela bu namayişinler 217 gün ökünüşke oraya bugünkü gün namayişini kılavatmışlar. Hazır gördük. Bu hazırgıçı bu Xitay konsolisi sizlerin bu telefonlara bir cevap verdi mi? Bu namayış 217 günün yağı sizler kandak bir kıyınçılıklara, kandak bir tozanlıklara sürdüğünler Xitay bir cevap verdi mi sizlerin telefonlara? Bizim işimizdeki en ülken kısım ki Halit apamız, bu kısmın 3 balası birde Xitayda qamауда отыр. Ең жасы осында мінеки жас келіншек әйел кісілер бар. Әрине бастапта осы Қытай консулының алдына шыққан кезде 100 күннен кейін Алматы қалалық полиция департаментінің полицейлері бұл кісілерді бірнеше мәрте ұстап айыппұлдар салған кезі болды. Және осы кісілердің қасында жүрген, тікелей эфирге түсіп жүрген мені де бірнеше рет полиция бөліміне ұстап апарған кездерде болды. Айыппұл салған кезде болды, және түрмеге қамаған кездерде болды. Енді түрмеде болғанда уақытша қамау орталықтарында. Бірақ осы соңғы кезде біз осы Қытай консулының алдында қонып жатырмыз. Әзірге тыныш. Бірақ осы соңғы кезде біз осы Қытай консулының алдында қонып жатырмыз. Әзірге тыныш. Allah razı olsun. Qarindoshlarimiz bizning duoyimiz har zaman sizlar bilan birga, Sharq Turkiston xalqining duosi har zaman birga. Allah ishimizni qulay qilsin. Mana bu üç qarindishimiz bu shu lagerlardan qutulib, ming bir tasda jafo mushaqqatlarni tatib, ming o'lib, ming tirilib, mana sog' salomat bugun Londonga kelib, bu yerda sudda xalqaro Uyg'ur sud kollegiysida guvohlik berdi. Inshaalloh ashadagi biz tilaymiz, duo qilamiz. Shu namoyish qilayotgan qarindoshlarimizning kimi, urug' tuqqanlarninki patroq shu Xitoyning zindondan біздің бұл наразылығымыз ешқашан тоқтамайды. Біздің тұтқандарымыз келмейінше. Біздің тұтқандарымыз қашан Қытайдың түрмесінен, қоныс лагерінен және үй қамауынан шығып, Қазақстанға келеді. Сол кезде ғана бұл қарсылығымыз, бұл наразылығымыз тоқтайды. Оған дейін қасықтай қанымыз, шыбындай жанымыз қалғанша бар күшімізді салып күресеміз. Allah hemmemiz güç kuvvet versin. Hürmetlik Baktali Yarbaqat efendim bu Qozog'istondagi bu qarindoshlarimizningki masalan fidokor, jasur qarindoshlarimiz deymiz. Mana qo'rqmay Qozog'iston bilan Xitoyning munosabatini bilamiz hozir. Shunday bir sharoitda mana shu jasur onalarimiz, singillarimiz
әділдерimiz шығып bu namoyishni qilib o'tibdi. Bu yerda Baybulat Efendi'nin başladık bütün qarindoshlarımizga yurakdan salom. Duayımız her zaman sizlar bilan birga. Allah sizlarni texnik kuch quvvatga yetsin. Yarbaqt Efendim bu qarindoshlarımizga sizningki deydigan yurak so'zingiz bormi Londondan? Bor. Sizlar сіздердің сол Лондон сотына барғандарыңызға біз өте қуаныштымыз. Біз бұл жерде яғни барғандай болдық. Бұл әрбір сотқа барып қатынасамыз. Сіздердің осы соттан қатысуларыңыздан жауаптарыңызды алып, көңілдерің көншіп, үйлерің отбасы оралғанша біз осы жерде қайтпаймыз. Жақсы, рахмет. Біз де сіздермен біргеміз. Лондон сотына барғандарыңызға өте қуаныштымыз. Біз бәріміз бірге барғандай болдық. Рахмет, сіздің yurak сөзіңіз. Амин. Рахмет. Байболат бауырым, біргеміз біз. Біргеміз. Семен біргеміз. Бәріміз біргеміз. Өрмет Байболат Efendim sizin avar kildem. Siz üç balamız deyman. Rahmeye satı aldı, rahmet orada, rahmet. Siz köp rahmet, ahir verden yurak sözünüz var mı? Мен Алтынай Арасов. Бұны бір сөз. Жолдасым Ерболат Құсманұлы қазірге дейін Қазақстанға келе алмай отыр. Қазақстан террорист мемлекет деп. Мен Құлнұр Қостөйлет. Мен Құдай қосқан қосағым Сәрсенбі Ақбар 2017-те шекарадан өткен кезде телефоннан WhatsApp шықты деп ұстап кетті. Содан бері отбасымызға жібермей отыр. Мен Макен Жамила, мен екі туысымды іздеймін. Біреу менің туған інім Нұрлан Макен ұлы. Екінші менің күйеуім Тоқтар Оспанғали ұлы. Менің анам Анархан Қанатбек 71 жаста тек намаз оқығандығы үшін 11 жылға сотталды. Мен Нұрсат Ермекбайқызы, туған ағам Бірлесбек Ермекбайұлы. Имам болған үшін жазықсыз Қытайдың кинасының құрбаны болып, ағам түрмеде 12 жылға сотталып кетті. Ағам араша болыңыздар. Мен Мырзан Алмақан, туған ағам Бақытқан Мырзанұлы, имам болдың деп 14 жылға соттап отыр. Қазір 5 жыл болды, сотталып жатыр. Үрімжі қаласы Бейінтан түрмесінде жатыр. Жазықсыз. Менің туған ағам. Сонен кейін айта кететін мына кісі Жарқынбек деген кісі Тұрсынғұл Нұрақай тетеміздің күйеуі. 10 жылға сотталған осы Қазақстанға келген үшін. Мына жерде Азамат Айболатұлы Гүлбарам Өмірәлі тетеміздің бауырының баласы. Мына жерде Кенжебек Анархан. Мына жерде Қастер Әкімханның отбасы, әйелі, балалары отыр. Мына жерде менің інім Баймұрат Наурызбек мұнда түрмеде отыр. Жалпы сіздердің бізге осылай тікелей эфирге шығып, біздің хал жағдайымыздан хабардар болып жатқандарыңызға көп рахмет. Осы Лондонда өтіп жатқан ұйғыр сотын, осы ұйғыр трибунасын ұйымдастырған барлық ұйымдастырушыларға, қатысушыларға баршаңызға Алла разы болсын. Осы ісімізден үлкен нәтиже шығады деген үлкен үміттеміз. Рахмет баршаңызға. Sizlerge Allah'tan şükür tileyimiz. Rahmet. Hemmanlarga Allah'tan şükür tileyimiz. Aziz qarindoshlar, hakikaten ko'nglimizga ait yerim bo'ldi. Рахмет баршаңызға. Сіздердің уақыттарыңызды алмайық. Біз осы іс-шарамызды жалғастыра береміз. Рахмет баршаңызға. Рахмет. Aziz qarindoshlar, ko'rdinglar, haqiqatan ko'zimiz yoshardi, hayajonlandik, yuragimiz qattiq azoblandi. Mushu ko'rinishlarni ko'rib, mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining naqadar razil, naqadar fashist, naqadar bir ishplos hokimiyat bo'lganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Ashuna aziz qarindoshlarimiz 217 kunning yog'ini ortiq so'zlashning hojati yo'q. Yo'ldoshidan ayrilganlar va dadasidan ayrilganlar va balasidan ayrilganlar va mana hozirgacha ular vatanda xuddi shu qarindishimiz burun azob uqubat chekkandek hozir azob uqubat chekiglik Alloh shu Qozog'istondagi qarindoshlarimizning ishlarini oson qilsin. Sizlarga ko'p rahmat. Birozdan keyin hurmatli bizning 3-lager shoidimiz O'ryanbek
Kösübek efendimgimi birazdan keyinki başlanılan sotda muvaffaqiyat tilaymiz. Aziz qarindoshlar, hozir suhbatimiz hurmatli Baxtiyor Ömer efendimning riyosatchiligidan davom qiladi. Biz ba'zi davlatlarga ulanamiz va muhim suhbatlarimiz bo'ladi. Boshlang'ich oraliqda men bu qarindoshlarimizni uzib